Panapon po kay kayungan, kapasalamatan ding makatuki at ding karelang familia. Condrado and Eufresinia Mariano, Elisa Mariano, Lisalyn and Gelson Pasano, Maria Manuela and Vic Sarsagat, Maria Carmela and Carmelita Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Angel and Inez Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Reynaldo Giao, Richard and Jane Giao, Alin and Minnie Lakindanum, Constantine and Bless Ampimwar, JR and Kate Davu, Jel and Migo Lakindanum, Jello and Venice Lakindanum, Yoli Tayag, Donnie Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Visda, Bong and Asmin Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Eddie and Rosario Gilas, Rovin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Simone and Cherry Nathan, Ashley and Leah Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Chi and Jay Carayon, Shed Alfonso, Jocelyn and Elmer Geroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlen, Veronica De Leon, Gladys, Howard and Haven Gabriel Manlili, Alma Diaz, Enrile Garcia, Edita Canalita, Maria Paz Soto, Joven Malyari, Rebecca and Fernando, Maris and Joel Malit, Vanessa and Clyde, Christina and Fernan, Gueco, Sotamanco, Justin Baste, and Castro family, Jamie Coronel. Birthday ng Alan David, wedding anniversary da di Joel and Eva Ocampo, kayaduanan da di Tess Calma and family, Teddy and Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Cayanan, Arcel and Sangrila Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Ariane Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Fineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Shermaine Ronilo Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and James Palo, Maria Fatima Castro, Apollos and Randy Sanchez, Kristen Therese Sanchez, Peaches Ocampo, Joseph Carlo and Eileen Manyalak, Osalito and Agnes Sanchez, Pedro and Pacencia Sanchez, Joshua Angeles, Chi and Jay Carreon, Nina Gonzalez, Ovencia Romero, Alicia Cayanan, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay, Nicole and Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Rosie Yumul, Randy Cayanan, Jeffrey and Jonan Reyes, Jason Reyes, Nicole Serrano. Para king kapaldanan da Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rina Cayanan, Alfredo Cayanan Jr., Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Neddy Macalino, Cecil Manlutak, Virgilio David, Ellery Claire Malit, Rosita Malit,
Consolacion Manalus, Among Paul Sahagum, Ovencia Romero, Dinanosan ng Kapayapan ding Kaladuada de Jerome Manlutak, Maria Julian Gomez, Simeon Laureana Felino Salome, Gloria Gilbert Simeon Maria Alvina, Benjamin Consolacion Reynaldo Santiago, Rosalyn Melvin Gregoria, Eli Honorio Marcela, George Jose Maxima, Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Gasa, Jesus Gloria Gasa, Terence Cameron Davis, Valentino, Jaime Gasa, Marisa David, Cristina, Vivencia Ramos, Patricia Davis, Gloria Martin Ruben Rafael Maria Victoria, Tomas Sani Mariano, Angelina Ricardo, Marites Manuel, Isidro Maria Enrico Mariano, Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Jose Tantenco, Marcelano Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina Amparo Felicidad Melanio Paulino, Patricia Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta Pedro, Cecilia Julio Julia, Medalla Halmiclar Renato Rosario, Flora Melchor Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr. Quintin Jr., Belenciana Roberto Mirihilda, Livrada Rudencio Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor Guillermo Beatriz, Magdaleno Severina Andres Clara, Ignacio Apigo, Filomena Apigo, Jennifer Randy Charlie Fernando Francisco, Ignacio Homer Carlos Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon, Emmanuel Rodolfo Ramon Felicidad Santos, Juana Reynaldo Layug, Leonardo Lagman, Ocelito Castro, Resting Carling Berting, Rosario Mario Tim Monks Oscar, Alistair Sunrise, Jomi Layug, Jesus Tayag, Pablo Giao, Edilberto Gosioco, Jesus Soriano, John F. Rodriguez, Raul Manyalak, Jose Salvador, Juan Severa Loreta, Kenching Mariano, Maria Luz Lucila, Roberto Juan, Benita Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo Saturnino, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermenhilda, Maribic, Antonia, Carlos, Niña Carlos, Honorata, Pedro, Jose Heueña, Cecilia, Bernardo, Rosalinda, Serapin Ibarra, Victoria, Marcelo Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique Rosalina Elena, Pedrito Evelyn Aguas, Angelina Libreto Magbanwa, Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada, Corazon, Fresi, Gliceria, Andrea, Francisco Marvin Martin, Dominica Jeronimo Pablo Victor, Melquiades Belen Corazon Venicio Roberto, Loretta Rodolfo Roberto Jr., Chris David, Narciso Edric Solanoy, Ernesto Cayanan, Laura Aragones, Carmelita Fruhelda, Guana Margarita Rosemary, Ramon Rosalina Manuel Generosa, Ernesto Arturo Romel, Eric Julius Cortes, Maria Cristina Maxima Santiago, Ricardo Evangelista Rosita, Orlando Ocampo, Macario Encarnacion,
Cleofe Jose Leonor Amabel, Antonio Venancia Marianito, Peter Willie, Eleuterio Martina, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo ni retang ala ng makaga nakakarela. Mes, karakalda. Maya pagat panapon po kay kayungan. Kanitingaldo, pagmasusyan tayo, ingka fiesta ning pangadaw ning ginuking templo. Agpangking kaugalyan tamo, king banala kapulungan, kaya katamo lang bebendesyonan kanitingaldo ding kandila. Anting tanda ning pamananggap tamo kang Kristo. Anting sala para karing sablang bansa. Antimoing pisyag ng Simeon, king Evangelio, kaniting aldo. Talakad tapong ngeni para king ritong pamagmula at pamamendisyon karing kandila. Jesus,
King Legyon ng Ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakayagom ng banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kay kaan timurin. Kalugurang kong kapatid, iti ing kapatapulong aldo, manibat kanitang pigmasusyan tayo, king mitnong saya, ing solemnidad ng pangabait ng Ginu. Ngini, pagmasusyan tayo, itang banala kayaldawan, inyang ing ginutamong Yeso Kristo, dinawone ning nuwa na Birhen at San Jose kin templo. Kitang pangadaw ng ita, waman pepatangal na ing pamanupad na, king iyutos ning batas ning bansang Hudyo, dapot king kamatutuanan, bisayang pakilala at makitagmu king balayan ay ating kasalpantayanan. King agyag ning banal na Espiritu, di natang laking templo, kitang penandita ita, ding adwang banala makatwa, Simeon at Iana, meto nga propetisa. King salang pigkalub na mo rin ng banal na Espiritu, karing kaisipan da, akilalara king ya ing Ginu, in talapangabos apeng ako ng itubod ning Diyos. King mo na nung tula, makanyan ding pepakilala Yesus. Itamo man, inaus nakatamong mitipon keti, anting metong ning banal na Espiritu. Ban pahinturo king balening Diyos at makitagmo kang Kristo. Pakikitan tayo at kilalanan king pamamiraso tamot pamisulusulo king tinapening biye. Kabang paninayan tamong mitnong kapanaligan ing padyatang ng hayagan busal ning ligaya na. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ika ing sibo lampong panibataning sablang sala. King Aldoyti, pepakilala me ken kambanala Simeon, ing sulu amunya sala karing sablang tao. Balang mituntun king dalan na painturo keka. Pabanalan mula sana king bendisyon mo, reting kandila, tanggapan mula antimong metong ng daw ning balayan mo. Idala na lang makasindi king ikapuri ng lagyo mo. Banking pamanuntun na kindala ning kabanalan, pangaintulira ng miras king alanggamong sala, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lumakad ta mong ini king kapayapan, ban marapal sa lubong king Ginoo.
excelsis Deo. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alang hanggang Diyos, panigubumi king kamalan mo, king nung makananuyang ni daon king templo, king aldoyti, ing anak mong bugtong ami katawan tao. Makanyan mo kami mo naman papalyaryan mi daon keka, kambering malinis ming konsensya. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu-Kristo, anak mo, ang mabibiang pong magari kambemo, king kameto nga ning banalay espiritu, panggaman king ngalanganga. Amen. Luklok tamo po at matingin makiramdam kingamano na ning Ginoo. Malyari ta na lapong patdan ding sunuda ring kandila tam. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakias. Ing ginunga ng makibat, lawan niyo, para laking kakong tubod, banang isadya ing dalanan ko. At ing ginung kekong pagdulapan, kabudabud lungubyo, king kekong templo. At ing tubod amateyo ng panenayan datangyo, datangyo, at ihayag na ing kakong kasunduan, nga nang sasabi ning ginong mayupaya. Nino ing magwanta kingaldo ning keyang panyatang, nino ing mitagan makatalakad, potang paltoyo, uling yo, magariyo kingapi ning platero, at kingliha ning mamipi, lukluk yang antimong platero at maglinis pilak. Dalisaya no ring paring palipi ng lebi at dalisaya na lang anting ginto at pilak. Ban kay batdang medalise, makapidaon lang ngayon king ginu, antimonong makananong sukat marapat. King antikanyan aparalan, matanggap lang matula king ginu ring ayin na ning Huda at ning Jerusalem. Antimo kanitang minuna, antimo ing merapat, karing banwang malambat ng milabas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit na pakibat, nino'ing aring maligaya, ingginu, ikantataya po. Nino'ing ari ning ligaya, ingginu,
ning syudad amatwana, pakabuklat yun alam. Huling lubyaing arining ligaya, ninuing arining ligaya, inginu, ninuari tingari ning ligaya, alang aliwan uning ginong mayupaya, tagumpe kakamtanan, king marang lening gera, ninuing hari ning ligaya, inginu, ding lumang pasbol ning syudad, pakabuklat na lang. Uling lubyaing ari ning ligaya, ninuing hari ning ligaya, inginu, ninuari tingari ning ligaya, ginong mayupaya, iyaing ari ning ligaya, ninuing ari ning ligaya, inginu, ninuing ari ning ligaya, inginu. Pamamasang iba't king sulat ka ring Hebreo. Antining ding sablang anak ayaman wana, tawula. Meging tawo ya naman i Jesus, kalupa na lang ating laman at daya. May kiwangis siya karela at may kirake king karelang pangatawo. Banketa king kapamilata ning kayang kamatayan, akalupa ning kamatayan daring tawo, akwaneng asintang injablo, amakiyupaya king kamatayan. At banketa, akwana lang itimawa, retang mayalipan, king kekabaning bera, paulining takot da king kamatayan. Masalang bina, king aliwaring anghel, ding kayang seupan, nune agpangking sasabyaning kasulatan. Sa saupano ring palipinang Abraham, inya kailangan bina ing makiwangis siya karing kayang kapatad king sablang bage. Banketa yaing maging tapat at pamakalulurang mata sa pari king kayang pasuywan arapaning Diyos. Makapidawon sakripisyong kapamayaran karing karelang kasalanan. Nga nawari ngeni ya mismo may subok aking tukso at kasakitan, inya ngeni malyari na lang asaw pandetang aliwang daralan king tukso. Ingamano ning kinu. Salamat, King Diyos.
Itiyeng sala, apakilala king kekang dalan karing bansa, at munye dangalan king Israel, akekang balen. Ing ginumanatili kay kayo. At kekan timorin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Miras ing panahon para tuparan dari Jose at Maria, itang yuyutos ning batas ng Moises, at gampananda ing seremonya ning pamaglinis. Inya delareng meko papunta Jerusalem ing anak bareng idawon king Ginoo. Pablasang antikanini ing makasulat king batas ning Ginoo. Imbalang anak alalaking pangane, kailangan niyang mitagulaling king Ginoo. Mintala naman ka rin balang makapidaw nain antimo ing yadwa ning batas ning Ginoo. Kapari sa batu-batu o kaya adwang pitsun. Ngini ating meto nga matuwang lalaking makatuko ng Jerusalem ing lagyo na Simeon. Tao yang banal at atintakot kin Diyos. Paninaya ng datang ing pangapamatula ning Israel. At syukang Simeon ing banal espiritu at pepakilala na kaya ning banal espiritu king eya mate hanggang ene akit ing Kristo ng Ginoo. Pepaisip ning banal espiritu kang Simeon ing muntaya kin templo. Inyang ding pengari ning bingot ay Jesus delare kin templo barang gampanan para kaya ing adwa ning batas. Simeon king wane karing takde na ing bingot at pinuri ne ing Diyos ngana. Ngini ginong sasakop king sabla bustan mo neng painawang mitnong kapanayan ining kekangalipan, antimo ing kekampengako. Uling karing sarili kong panimanman tengalan kuing kaligtasan, akekang sidya para karing sablang tao. Meto nga sulu, ban ilagtad me ing kekang dalan karing pagano, at ban mo nye dangal king kekang balen Israel. Ding pengari ning anak, mga pamulalala king sinabi ng Simeon tungkol kaya. Simeon binindisyonan nala at nga kang Mariyang imaning anak. Ing anak kay ti telagane ning Diyos, king ikaragsa at king ikabangon ding dakal king Israel. Maging meto ang tanda ay sakwil da rin tao. At ikaman mitaglusan kapuso king lungkot, akasing taram ning meto nga sundang. Banketa milantad laring lihim, asisimpan da ring dakal karing karelang puso. Atin mo namang meto nga propetisa amatwa ng bina, ing lagyuna Ana, anak ng Phanuel, ning tribu ng Aser. Pitunong banwang miyutos ning asawa na bayo ya mebalu. 84 a banwa ing milabas manipat kanitang mebaluya. Eya bitasang mama ko kin templo, aldot bengi susuyo ya king Diyos, king pamag-ayuno at pamanalangin. Kanitang mismong oras sa darawon deri Maria at Jose kin templo Jesus, linapit siya karela yana at pepasalamat siya king Diyos. At migsalitaya tungkol king anak karetang sablang manaya king pangakabus ning Jerusalem. Inya nga gampanan dana ing sablang adwa ning batas ning Ginoo, migbalik nala king balen da karin Nazaret, Galilea. Ing anak meragulya at mesikan, kipnuan niyang kabyasnan, ating grasya ning Diyos mamantabe kayo. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kekawa Kristo.
May pagat panapong po kay kayugan na po. Ing pamidaon ning ginuking templo. Anya pong Pasko, palagay ko itamungan tinanggap tang regalo. Po. Gewa yun na itang ating konting pa regalo last year, kay ba't PMA ketang tutukin Pasko. Ingaws na po kanita kay environmental science, recycling nga po. Minsan po, king seminaryo, Christmas party, ating pong exchange gifts. Po. Kay ba't tinanggap kong regalo, karas ko king kwarto, biklat ke, sinilip ke, tuwalyaya. Inggewa ko, sa likot ke. Po. Kanyang tutukin Pasko, parehong okasyon, Christmas party, ating exchange gifts. Itantualya nga ito, king wake, at saka kay binalo taliwang kaun, po, at saka kay binalot masalese. Kay ba't, itang menikwa, kanyang bukla ne, among yang bineko kay last year niya na, aliwa bayo yan, sa ili kay pa-SM na po niya na ako. Kanyang bukla ne, makaburdayo ko ilagyo ko yatang tuwalya. Niya, kumanalingad niya po. Minsan naman, mig-bless ko pong grocery store. Kanyang kaya, medyo maragulya po itang grocery store niya, may pawas ko. Kanyang makuha na ako, atin lang binyay may itong akawun ka na ako. Kanyang karaskuking kwarto ko, biklat ke, walo lang roll-on deodorant niya po. Bawang-bawang kay sarili ko nung natin niya nga bawin ng pable sa magibandiking grocery niya po. Di na akong deodorant. Siguro po karing tatanggapan tamo regalo ating makanyan niya. Atin ta pong awsa na generic gifts nga tamo. Bibiyata na rin ni karen tao nga ita masyadong kakilala, o kaya po tang ating exchange gift na ita balo nung nanong biyata mo, salitang panyo, salitang kalendaryo, medyas, ballpen, sabon, tuwalya, wall clock, o rin po rin bibiyata mo. Nyapin, po tanggapan mo rin, o kaya ikang meme ka rin, balo mo, MP ka, isipit ang regalong ibigay mo kayo. Po. Pero atin taong special kaya ka. Potangin tao special ya kaya ka, pakaisipan me, pakapilinan me, itang regalong ibigay mo kayo. Bakit? Uling special ya kaya ka eh. At potang binyeme ita at may tulaya, ba? Matula ka naman ikang meme. Baling may gastos na ka o may kamalan ka, kaya tang regalong binye mo kayo. Nano po ing peka sentro ng mensahe ning kaya katang kapiestan ngeni, presentation of the Lord. Ing peka mensahe na po, ya pining ing uri ning regalo mo, masasalamin ya ulaga ing kaya kandirinan. So, ketang regalong babiya mo, papakit mo, numakanan niya ka-special itang kaya kandirinan. Uling itang liwang tao, importante ya kaya ka, ing ibiya mo, impeka masanting, impeka maulaga. At o hindi po imburi ng sabihin ng presentation. May nibat po kaya nga manong present, imburi ng sabihan, regalo. King kakatamong ebanghelyo, inampang deri Maria at Jose, impeka maulagang diling regalo king Diyos. Ing karelang regalo, yapin ing karelang kabubugtungan na yanak. Imbukod mong pangane. Ingaws mo po kanini, first fruit. Ne po. Kanita pong ninunang panahon, makanya nigagawan na rin tao. Den tao, iyampang da ing mumo ng diling pupul, mumo ng diling bunga, at iyampang do king karing karelang Diyos. Ne po. Halimbawa, mumunang pupul ng trigo, mumunang pupul ng barley, mumunang pupul dareng olibo, o kaya ubas, ilang iyang pang da king templo. Uling manuala po rin tao kanita, uling din Diyos, meging maganakala, pepataban din gabon, niyapin masalese at mabunga ing karelang pupul. Niya antibang pasalamat, iyang pang da, ing mumunang pupul, kareng karelang Diyos. Kailang batan, ing pamiyang pangmumunang bunga o pupul, miyabi no ring mumunang anak daring sese animalis. So itang mumunang diling, babing mibait, yang ibemo, yang iyampang mo. At kay nanita, miyabi la ring pangane anak daring tao. Itang mumunang anak,
ipanganay anak na ning pamilya, yang iyang pangdaki nga pong Ginoo. Pero, alwa naman itang anak yang iyang pangmo. Malyari kang kumang substitute, ne po. Yaping king ebanghelyo tamo ngeni, inggewa dari Maria at Jose, alwa Jesus yang inampangda, inginampangda, batu-batu, o kaya adong pitson. Pero, may naliwa maning kaya gana-gana, makanyan pamurin ng kabaldugan na nita, ne po. Iyang pangtamo, impe ka masanting, impe ka matimbang, impe ka maulaga, king Diyos. Gusto pong misa, masasalamin payo pa ita, ne po. Gagawan tapo ita pa siya misa mo naman. Ita sanang tinape ay iyang pangdamo, keng misa, yapi ning bunga, ning peka masanting diling pupul. At itangalak, yapi ning mumunang pupul, daring ubas, ing peka masanting dili. Bistaman may naliwaya nga kupin, in tradition na iti, yan naman ing kabaldugana, pagkalub ing peka maulagang dili, aliwa in tauli, aliwa ing latak, o intagan yang iyang pangkingapong Ginoo. Kalupan ng Jose at Maria, agkata nakatamo ning kafiesta na iti, ing iyang pangtamo, nung nano para kay katamo impe ka maulaga, impe ka matimbang, impe ka masanting. Impe ka mumuna, king nalumang daraptan tamo, ay isipan tamong makabaldugan. Ngayon po, nung pisasabihan ning quality, ne po, etane po gagamitan itang first. Etane po masyadong darandaman itang first fruit, o kaya firstborn. Ing magagamit po ngayon, ibang kanita atimid tamo, ing kalidad daling metong nga produkto, gagamitan tayo itang amanong prime. Ne po. Halimbawa, in peka manyaman diling parte ng baka, prime rib. Ding peka masanting diling oras ken TV, prime time. Ne po. Nyapin mas maling commercial, istong pepa labas ba yung prime time. Ding peka masanting diling luklukan king sine o king arena, prime seats. Ding peka masanting diling loti king subdivision, ausantalang, prime lots. Panagkat ning kafiestan tamong ini, iyang pang nung nano in prime kay katamo. Mamiyak pong halimbawa, kay oras, de po. Ibiyeta mo in prime time, de po, king nga pong Ginoo. Nano yawari in prime time, ya pinitang magana kang magana. Po. Gising kang gising, mukhang sikanan, mabye kang mabye. Halimbawa, potang nga di ka, ibye mo yung peka masanting dili mong oras. Po. Itang mabye ka. Haluwa itang, mitutundo na ako, mga di na ako nga mo. Reklamo na po ni Meto ngayma, kaya ng asawa na. Mas dakal ya ka no gugugulan, intata, karing kayang kabarkada, kaya sa aking kayang asawa, o king karelang anak. O takanong muli, malasig at mitutundo. Alayang prime time. In kabaliktaran in prime time, spare time. Nanong babiya mo karing familia mo at karing taong maulaga keko. Prime time o spare time? King pa magsilbi mo king pisamban, king pa manyimba mo, king relasyon mo king apong Ginoo. Prime time o spare time? Ay simba na ako ngayon, banta bukas ala akong gaan, pwede kayong mag-beach. Ay, simba na ako ngayon, ibang kanita makapanalbiyok sine bukas. Naning babiya mo king apong Ginoo? Prime time o spare time? In other words, what kind of present do we give? Karintaong tuturing tamong special, di rin ang talang special regalo. Di Maria at Jose, dinawon de impeka maulaga karela, impeka special. Kasi, special ya ing Diyos karela. Ing kapiestan tamong ini po, mayayaw siya namang candle mass, niya mininditang kandila nandin. Matwayang kaugalyan, anong nuding kandila, mababendisyon la. Konektado ya po inikit ang sinabi ng Simeon king Ebanghelyo. Ika ing sulu ami buklat king dalan karing pagano. Ing pamamendisyon karing kandila, pagkanakaya kay katamo, ing ikalat tayo, ing sala, no karintaman mipadpad. Katinta pong kanta yung sasabiana, it is better to light just one little candle than to curse the dark.
Potang yampang tamo, potang babiyat tamo, impe ka masanting, impe ka matimbang, impe ka maulaga kay katamo. Whenever we offer what in us is best and most important, may nga rin tamong misin dyan na kandila, libutan ning dalumdum. Ing sarili tamo, maging yan tunay regalo para karingaliwa. Balang misa, gaganakan tamo ing depat ng Yesus. Ing pamidaw na kekatamo, king peka maulaga at peka matimbang kaya. Ing kayang katawan at daya. Adwan tamo kingapong Ginoo, iting grasya. Bang kanita, aya pugusan tayo. Talakad tamo pong ini at iagkas tayang miyagnanak na ning kekatang sasalpantayanan. Sasalpantay ko, King King Diyos, Diyos, igpang mayupaya, di nalang king banwam po ang yato. At kang Yeso Kristo, nga anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengyagli king upayaning banalay Espiritu, mibait kang nuwa na Virgen Maria. Di nasa lalo ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikotkot. Tinipaya karing mete, king katlongaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, sigpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman kete, ban mukum karing mabye ampong mengamate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungang katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubirang miering mete, at king bie alanangga. Amen. ing pangadaw ning Ginoo kin templo, paganakana ing sarili tamong pangatalaga king Ginoo. Kanitang may binyag tamo. Ating kayusan tamo, ban maging sulu, para karing kapara tamon tao. Kapamilatan ing kakatamong tapat a pamibiyebie. Agpangking adwa na ning makakristyanong biye. Uli ning kamalayan tamong kailangan tamo ing saop ning Diyos, banagampanan tamo iti, manigapu tamo kaya, at ngatang manalangin. Ginoo asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginu asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning mabilog a banal a kapulungan, ing komunidad ding talasalpantaya, maging metong yasang sulu at tatayid karing sabla, ban parating pilinan ing usto at mayap, manalangin taking Ginoo. Ginu asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban ing banal a papa at ding sablang talapanimuna ning banal a kapulungan, tayranda katamo king ustong dalan, kapamilataning alimbawara, king tapat a pamanoki, king ebanghelyo ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginu asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding sablang talapanimuna, ding balen at bansa, tayrandala ring karerang memalen, king kapayapan at kasaplalan, kapamilataning pamangamit dang gusto, king kalam ning kabyasnan, at king kapamilataning biye, asalamin ning integridad at katapatan, manalangin tamo king Ginoo. Ginu asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban papanatilian tamong manatiling tapat king kasuywan tamong ingatan, at ipagluwalo ing bening tao. Anti mo naman, ing parati tamo sanang kilalanan, ing dangal ning balang tao, manalangin tamo king Ginoo. Ginu asala ning biyemi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Adwan tapong ini ing sarili ng kapagnasan. Ginong Diyos, pasignangan mo kami, king pamagkapilit ming biyayan, din pangako mi king binyag. Gawan mo keng matampang talapatutu, ning kekang lugod. Ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo, kalaguran kong kapatid, baning kay katamon daon, matanggap ya arapaning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapan ni sana ning ginuiting daon karinggamat mo. Kingi kapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos sa ipami, birian mong inganak mong bugtong, ing korderong alang dungis, miyain niya keka. Ban magkamit yang be alanganga in tao. Matula may sanang tanggapan, iting yampang ning banal na kapulungan, kaniting kapag masusyan, masaya ng gagampanan. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili kay kayo. At kekan timurin, Itasyula ring pusuyo, makatas na laking ginu. pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat tampong matulin. Tunepin karapat dapat at matulid ing purian at pasalamatan daka, kapilan man at nukarin man, oy pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat kimpanga daw na kin templo king aldoyti ning anak mo, akayagong king alang hanggang kadyosan mo. Pepakilala na ning banal na espiritu, king ya ing sulu a babiyasala karing sablang tao, at babye kaligayan king Israel abalayan mo. Ulinita, king pamanyalubing ming mipnong tula, king talapagligtas sa tinubod mo. Makisan metong kaming parangal keka, kambeding ang helat banal, alang tuknang ngaming ang pupuri. Ika pining banal o Ginoo ating meto lelangan matampanak ang pupurian. Uling king kapamilataning anak mo, Yeso Kristong ginumi, at king upaya ning banal na espiritu. Pagkalaman mong biing sabla, layon pa banalan mo. Alakan tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayas laglingaldo, ang gaking kayalbog na. Ing dalise daon, miyampangya king lagyom mo. Ulinita o Ginoo, pagparalam ing palukob at pabanalan mula king espiritu mo, dating ayin adaralami at darawon keka. Ban magawa lang katawan at daya, ning kekang anak, Yeso Kristong ginumi, aminutos ke kami, king pagmasusyan miya, iting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang binging mi pagtaksilan niya, at bayo na dinwang kusang lubimbyena, king pamailasa at kamatayan. Kinwane ing tinapi, pe pasalamatan akat pinuri. Piraso ne, at dinwang ne karing kayang alagad at ngana. Kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung kanakong katawan, abidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha ng Yesusing kalis, pasibayang pepasalamat keka. Binyene ing kalis karing kayang alagad at ngana, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Mibubu para ke kayo at para karing sa balang tao,
Bangketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana ka kanako. Ing maula ng misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o Ginoo, ing makaligtas ng pamailasa at kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, ing pamaitas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Daraon miyakeka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan me pagamuwa mo mi, ingay ning kekang banal a kapulungan, at kilalanan me ing midaon king biyena. Paulining sakripisyo ning kamatayan na biriyan mo kaming misut keka. Pagkala mo sa king ikami ang mipasiknangan king katawan at daya ning anak mo, mikapnuan kami king banal ng Espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawan nakisanang maging metong mong alang hanggang daon keka at papalyarian na kaming mirakayanan king pimamananding banal mo. Muna, kambe ng nuwan ng Maria, kapilan man Birhen ay induning Diyos, kambe ng San Jose, ang kayang esposo, kambe ring mon mong apostol ang pong maligayang martir, kambe ng Santiago at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patan at kingarapan mo. Pag-amuwa mo mi, o Ginoo, iti sana ngay ning pangasut mi keka, pasulungan na ing kapayapan at kaligtasan ding sabla king mabilugayato. Pasiknangan me king kasalpantayanan at lugod ing banal akapulungan mong kasalukuyan maglakbe iti king yato. Kambening ke kangalipan i Francisco, ing papami, i Florentino, ing obispo mi, at ding sablang obispo, ding kaparian, at ding sablang susuyo king ke kang banal akapulungan. Mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo lang mga tipunan, ding sabla mong anak, nula pa man makasahod. Ding kapatid ming mayang ubiye, at ding sabla keka may matula at may muna ketiking yato. Malagod mo sanang tanggapan king kayarian mo. Anong no kami, manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalugmo king yato ing sablang bagay mayap. King kapamilatana, kambena at kaya, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangal at ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Kambening kapanaligan king Diyos, ang malingap kay katamo king penandit ning pamangailangan, manalangin tamo antimo nung makanan na katamong tirong Jesus.
Ikabus mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo. Layon pamayapan at pisan metongan me, agpangking kaburian mo. Ikang mabibit magari, manggaman king alangang. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sa kapilan man kay kayo. At kay kaanti mo rin. Ipakit tangining mi kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Niyo ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yatu, nuwan tamong mayayaos king apuna ning kordero. Ginu, e kumatampang tanggap keka. Dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Kapabalwan po. Mumuna po, February 3, Aldo Lunis. Mi kami sa tamo po king parokya, itang alas 5 medyaning gat panapon, para king kapigaganakan kang San Blas. Kaniting misa, mi karituning pamamendisyon batal, king saop ng San Blas, agkatantala po ding sabla na tumagon kaniting kapag masasyan. Kadua, anting pamagsadya tamo king dartang a Miyerkules de Ceniza, king March 5, 2025. Anyaran mila po deng lumayong palaspas, a may bendisyon inyang Domingo de Ramos. Malyari la pong iduang deti keniking parokya tamo o karing visitas, kapamilatanda po ring miyembro da ring Chapel Pastoral Council. Dakal pong salamat. Ito pong karagdagan na kapabalwan, magtindala pong tiket king luwal, deni pong tiket areni, may nibat laking parokya ning madapdap, ing kura paroko po ka rin ni Apong Rey de la Cruz, in dating kura paroko Keti. Sana po aso pantala. Talagat tamo po para kintauling panalangin. O Diyos ay pami, king kapamilatan na niting banala sakramentong tinggap ni Keko. Manatili sanang ganap ke kami ing grasya mo. Kitnuan meng banalatula itang matuang Simeon, asinalubong king anak mo, inyang midaw niya kin templo. Nung makanano mong pigkalup kang Simeon, ing eya mate, hanggang ene pangaintuliran tinggap karing takdena ing Kristo mo. Makanyan mo naman sanang apakiyabutan ing be alanganga. Ikaming kasalukuyan manayang sa lubong king Gino, king kadwa ng panyatang. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Gino manatili ke kayo. At kekan timoren. Bendisyonan ako nin Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa at anak at banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.